يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إلى مشرب خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادة نزلت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والبيوت. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز في حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلا وتنتصر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرك بحبيب عم لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجد وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدر عن رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانه الجنان. انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. وتبارك الله من إله كريم بشرت آيات بذكر الحكيم
ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجر هذا البشرى وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد 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 أنت رسول من ربي يا محمد أنت
هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصفي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى طيقات جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل ذلك العام إلا أتى بحملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح ولقد أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، وأظهر الله بالوجود بحجر التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوانه بهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض من فيهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين نحي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأخذ الحق حكما على من أعظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عنده الأمة دانسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحميد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي واجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبين بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وهو زر وولاه وظاهره وعم ببركته وشركته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأدم راية دينك بجميع أوطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بذات الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكنة الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمن واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه النبي وأخذ دعونا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد نبي العمر وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. صلوات الله تغشى أشرف المرسلين الطاهرين والتهم على جمعات مبنى نور الكواكب صلوات
ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Habibana al-Mahbub Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad mata'anallah bidulli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, serta guru-guru lainnya yang hadir, di antaranya Fadilatul Ustaz Kiai Haji Abdul Samad Nasih, Kiai Haji Saleh Yahya, Kiai Haji Muhammad Tahir Hakam, Kiai Haji Maulana Arif, Ustadz Fatullah Ahwi, serta para tuan-tuan guru lainnya yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, sambil menunggu Habib Hamid istirahat sejenak, acara kami istirahatkan selama 5 menit untuk diisi dengan pembacaan qasidah. Kepada tim hadrah kami persilahkan. يا هادي سير وإذا وانشد أمام الركب في الركب لي أرائب أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا هادي سير وإذا وانشد أمام الركب في الركب للرعيبون أخذ الماء قلبي بل إذا أخذوا لقلبي بل إذا أخذوا لقلبي يشتقوني في موادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في الموادي أخذوا مني فؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا هادي سير وإذا وانشد أمام ركبي في الركب للغريبون أخذ الماء بقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي وتعدى في خيمهم ولا تحشى سواهم وتعدى في خيمهم ولا تحشى سواهم فهم نعم شفاء قلبي فهم نعم شفاء قلبي يا هادي سير وإذا وانشد أمام ركبي في الركب للغريبون أخذوا الماء بقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca senantiasa dibalas langsung oleh Rasulullah SAW
dan kita kelak mendapat syafaatul ujma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk beranjak ke acara berikutnya ialah pembacaan qasidah Burda Al-Madih yang akan dipimpin langsung oleh Habiban Al-Mahbub Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير إخوانك من الأنبياء والأولياء والصحابة أجمعين تابع الله بإحسان إلى الرسائل خير تبعت من الزهراء وخير محمد الأنبياء والصحابة سيدنا علي وبيت سنة المهدي والله بالنساء سنة وبين الله بالنساء والإمام محمد بن سعيد البوصيري وأصول دورهم من الوحوين ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم من جميع المسلمين والمسلمات أن نتكشف بالرحمة والمغفرة ونوينا قراءة بلد مديح مثل ما نفع أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ندخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وآخرين في أخلاقهم ونستحضر أرواح طاهرة زكية في هذا المجلس المبارك. نسألك اللهم بحق كسر البردة ومنشئها وبحق أسرارها وأنوارها وبركتها أن تقضي حاجاتنا وأن تملك الخير والآخرة وأن تدال لنا سعدهما بحقها. ونسألك بفضلك العميم الواسع السابق ما تغرينا بها عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير وأن تخفينا بها عن نبينا العظيم والطامين والطاغين وقل بالحسن الباقين كما أخفيت الروح بالجسد يا الله وأن تشفينا بها كما جعلتها شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه. ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وأن ترزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعينا باكيا صحيحا اللهم لك صادقا وبالحسن خابط مصوحا ولسانا ذاكرا حاملا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعباد الخالصة وخلقا حسنا وأعمال متقبلة وتوبة مقبولة وجد ربي ارحم الراحمين وإلى هذه النيات وكنت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. تذكر جيران بدين سلامي فزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأوبقت برق في الظلماء من نظام وبل عينيك
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. وإن أمارتي بالسوء ما تعبت من جهلها بنذير الشيب والهرم صلى الله عليه. ولا أعدت من الفعل الجميل إجراء ضيف ألم برأس غير محتشم صلى الله عليه. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم صلى الله عليه. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم صلى الله عليه. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم صلى الله عليه. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم صلى الله عليه. واصرف هواها وحاذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي صلى الله عليه. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي صلى الله عليه. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم صلى الله عليه. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم صلى الله عليه. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم صلى الله عليه. وخالف النفس والشيطان واصهما وإنهما محضاك نصح فاتهم صلى الله عليه. ولا ترفع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم صلى الله عليه. نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عظم صلى الله عليه. أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي صلى الله عليه. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلم لنا أن اشتكت قدماهم ضر من ورمي وشد من سغب أحشى
وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عطف بعنصره يغفب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصيع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سلم وساء ساوة أن غابت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وسموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقطة وفق ما في الأرض من صنم حتى غلا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبدا به بعد تسبيح ببطنهما نبدا المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت بدعوته أشجار ساجدة أمشي إليه على ساكن بلا قدم سطرا لما كتبت
وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار الجرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينبس قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. رامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تلمي. محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكمي. ما حوربت قط إلا عاد من حرب عاد العادي إليها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام. وما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بها عين باريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. لقيتها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالهمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهيم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمنع العفو نسهته سعيا وفوق بطون الأينوك الرسم. ومن هو الآية الكبرى للمعتبر ومن
وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رعت قلوب العدا أنبأ بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاه في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على ضضمي. وبالفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم. تمضي الليالي ولا يدلون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا كرمي. يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتتم. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستعصل للكفر مصطلم. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم. هم الجبال فسأل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا رسول حتف لهم أدهى من الوهم. المصر البر عمرا بعدما ولدت
حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هادي من النعم أطعت غاية صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولا تسمي ومن يبيع أجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلم إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقب من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقول يا زلة القدم حاشاه أن يحرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما ألوذ به سواك عند حدود الحادث ولن يضيق
Jemaah yang berbahagia, telah sama-sama kita ikuti pembacaan qasidah burdah. Untuk doa qasidah burdah kami mohonkan kepada guru kita bersama Fadilatul Ustaz Kiai Haji Abdul Bari MA untuk memimpin doa burdah. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala man minhu shaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat 'ulumu adama fa a'jazal khalaiq وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق ورياض الملكوت بزهر جماله مونقا وعياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونكرع بها من موارد الفضل واحملنا على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بنا على الباطل فندمغ وزج بنا في بحار الأحدية وانشلنا من أوحال التوحيد وأغرقنا في عين بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة أرواحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جامع عوالمنا بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداءك عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sudah rangkaian pembacaan qasidah burdah. Mudah-mudahan salawat yang kita baca senantiasa dibalas langsung oleh Rasulullah SAW. Kelak kita mendapat syafatul ujma dari baginda Nabi Muhammad SAW dan kita dapat berziarah ke makam daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, acara berikutnya ialah sambutan-sambutan
sambutan yang akan disampaikan oleh sebelum sambutan, mari kita ikuti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Habibana Al-Mahbub Al-Habib Thaha bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana bang? Jenar. Dah lagi sat dah, kelas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم بما في الكون من حوادث وخطوب، البصير بما حل بالمسلمين من شدائد وكروب، والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para alim ulama, para kiai, para pewarisnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, anak cucu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad. Yang alhamdulillah saat ini kita berada di dalam acara memperingati hari lahir seseorang yang kalau bukan karena dirinya nggak ada kita di Pedurenan. Kita memperingati hari lahir seseorang yang kalau bukan karena sebab dirinya Allah tidak ciptakan alam semesta. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keringanan langkah, taufik dan hidayah untuk bisa menjadi tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diadakan, diselenggarakan
di tempat yang mulia ini, di Majelis Burdah, apa namanya, Golok Sultan. Saya ini suka rada-rada kalau nyebutin di sini. Ada namanya masjid Golok depan. Majelis Golok Sultan. Oh, nggak ada goloknya. Majelis Sultan. Mudah-mudahan biar nggak jadi sultan beneran. Habib doain yang pada baca burdah tadi pulang dari sini di ATM-nya ada 2,5 miliar semua. Beneran duit nyaut. Oh, kenceng banget nyautnya. Ya, yang sebelah sini 3,5 miliar deh yang sebelah sini. Mudah-mudahan ya, apa yang kita punya dan insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat-nikmat berkahnya kita duduk memperingati hari lahir Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebab makin baik dan makin kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin baik, makin nikmat kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga makin menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir di tengah-tengah kita begitu banyak para kiai, para habaib, wabil khusus saudara kami, guru kami Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad yang baru saja membacakan qasidah burdah yang begitu indah. Enak nggak? Enak ya Pak ya? Orang kalau suaranya enak udah enak aja ya. Coba saya tadi yang baca bubar. Kalau saya yang baca tadi bubar ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat keberadaannya beserta ilmunya untuk kita. Begitu pula ada guru kita Ustadz Kiai Haji Alwi, ada guru kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Fauzi, dan juga ada Ustadz Abdul Samad, dan juga pimpinan Majelis The Sultan ya, saudara saya Ustadz Zulkifli Ibn Marhum Bapak Kiai Haji Marzuki, yang kita juga doakan mudah-mudahan beliau beserta jamaahnya dan keluarga besarnya mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita doakan juga umi beliau ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat panjang umur, berkah manfaat keberadaannya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila kepada para kiai, para habaib yang tidak tersebut lagi namanya, insyaallah tidak mengurangi. Oh iya, satu benar ngobrol sih tadi jadi nggak kelihatan. Nah, penasehat ya, saudara kami Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Bari Ibn Marhum, Ustadz Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Ibn Marhum, Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat, serta keberadaannya menjadi pembawa rahmat kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya datang ke sini memang udah niat mau ikut burdahnya doang. Habis itu saya mau pulang karena suaranya juga udah tinggal sekian persen. Namun karena diminta juga sama sahibul majlis, akhirnya Ustadz Zulkifli, ya apa boleh buat, padahal mah jatah udah dikasih. Paham nggak? Mungkin sebelah sini ngerti nggak? Jatah udah dikasih, enak kan pulang habis ini ya. Namun insya Allah yang sedikit ini insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Saya hanya ingin mengingatkan untuk diri saya dan juga kita semua, ayo sama-sama kita memperhatikan nama baik kita. Kita perhatikan nama baik kita. Apa maksudnya Habib? Kalau kita berada di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dari tadi yang kita baca adalah puji-pujian untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bawa pulang bukan keindahan fisiknya Nabi besar Muhammad,
kita berupaya menghadiri dengan penuh cinta. Maulid ini adalah ekspresi rasa cinta, rasa rindu, rasa bahagia, rasa syukur kita sebagai hamba Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita bawa pulang dari sini, jangan sekalipun punya harapan ganteng kayak Rasulullah, nggak mungkin. Ganteng kayak, udah nggak ada yang, produksinya udah ditutup sama Allah. Mata yang indah layaknya mata Nabi besar Muhammad sudah tidak ada. Hal alis yang begitu cantik, begitu indah layaknya alis Nabi besar Muhammad sudah tidak diproduksi lagi. Hidung, mata, telinga, kulit, keindahan apapun bentuk sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah nggak diproduksi lagi sama Allah. Maka dari itu salah kalau ada orang penceramah, ustadz, kiai, habib ngomong Nabi Muhammad limited edition, salah. Apa pada diem aja? Apa pada diem aja? Terpesona apa gimana? Gak ada perempuannya apa di sini? Biasanya yang terpesona, aneh nggak teman kalau yang laki-laki yang terpesona. Kalau ada orang bilang Nabi Muhammad adalah limited edition, salah. Limited edition itu adalah produksi, tapi diproduksinya secara terbatas, secara limit. Contoh, ada handphone limited edition, betul apa enggak? Diproduksinya satu apa lebih dari satu? Lebih dari satu. Mobil ada yang limited edition, diproduksinya pasti lebih dari satu. Giliran ada pabrik yang biasa bikin mobil 1 juta misalnya, karena dia mau bikin limited edition, dia bikin 1000 misalnya. Intinya hitungan limited edition itu lebih dari satu. Tapi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cuma satu-satunya, he is the only one, the one and only. Ini jangan lagi bahasa Arab mulu, biar kerenan dikit orang kerenan, betul apa enggak? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi nggak bisa hadir maulid punya keinginan karena bisa baca maulid terus bisa ngartiin dengan ataupun melihat terjemahan bahwa Nabi begitu indah, itu hanya daya tarik kita biar kita merangsang ketertarikan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Sosok yang begitu indah, sosok yang begitu agung, sosok yang begitu luar biasa, yang apabila kita lihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan orang tersebut adalah orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hawduka as-safil mubarrad وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga bilang, lam ya'ti basharun ala mithli khalqih fi mahasinin nazarih wa sam'ih wa nudgih qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alayha maghsurah. Sallu ala Muhammad. Enggak ada lagi yang dicipta kayak rupanya Nabi besar Muhammad. Enggak ada lagi yang indah layaknya keindahan Nabi besar kita Muhammad. Terkumpul, terhimpun terhadap diri sosok Nabi besar Muhammad segala bentuk keindahan, budi pekerti, keluhuran,
kemuliaan apapun yang kita bisa sifati berupa kebaikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak akan cukup, nggak akan bisa, karena junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk mensifati beliau hanyalah penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan waktu yang singkat ini, kalau kita udah tahu, kita nggak bisa bawa pulang Nabi untuk diri kita terus minta sama Allah dirubah biar percis rupa kita sama Rasulullah, nggak bisa. Tapi terus apa Habib? Yang bisa kami bawa pulang terus apanya Habib? Kemuliaan, keluhuran akhlak dari Nabi besar kita Muhammad. Bahkan dikatakan, kalau hari ini kita tahu yang namanya bahasa mulia itu artinya sebuah kebaikan. Semua kita tahu mulia baik apa enggak mulia. Kita dapat tahu tuh kalimatnya saja, kalimat mulia saja. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, sang pemegang kemuliaan yang tidak ada lagi di atasnya yang lebih mulia, karena beliau diberikan kemuliaan oleh Zat yang maha mulia, maka insya Allah orang pedurenan juga nggak bakal paham mulia itu apa sih, indah itu apa sih. Kita semua tahu, oh Masya Allah, ini sebuah kemuliaan, gunung ini indah dan lain sebagainya. Ketahuilah, itu semua sumbernya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Nggak akan paham kita apa itu mulia, apa itu indah, apa itu keluhuran dan lain sebagainya, melainkan itu semua sumbernya adalah Habibuna Muhammad. Sumbernya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yuk, kalau kita mau bedah yang namanya akhlak, kita mau bedah yang namanya budi pekerti, keluhuran, dari pelajaran itu semua, kalau kita mau bedah satu persatu, satu demi satu, hasil akhirnya adalah nama baik. Hasilnya apa? Baik. Nama baik. Kita bicara sopan, kita berakhlak baik, kita akur sama tetangga, kita akur sama saudara, kita dalam mencari rezeki nggak sikut sana nggak sikut sini, kita dalam mencari rezeki nggak menghalalkan segala cara. Apa hasil akhir dari itu semua? Nama baik. Kira-kira sampai sini bisa dipahami dulu. Para ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita akhlak. Beliau melihat daripada gurunya melihat lagi kepada gurunya, terus sambung menyambung kepada hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Menciptakan apa itu semua? Menciptakan nama baik. Besok ada maulid di Kuitang. Siapa pendirinya? Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang. Akhlaknya bagus, perangainya indah, budi pekertinya sama dengan datuk-datuknya, sambung kepada Nabi besar Muhammad. Menciptakan keindahan juga, sampai nyebrang bukan hanya di Kuitang, sampai Pedurenan. Kita lihat Guru Haji Ismail di depan mata kita nih. Betul banget. Ada Guru Haji Ismail, sambung lagi punya mantu Guru Haji Ahmad Junaidi dan lain-lain sebagainya, guru-guru yang kita kenal, yang kita dengar nama baiknya apa nama jeleknya? Huwal akhlak. Hadza
ibadah wal adab. Begini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Begini yang diajarkan oleh para pewarisnya Rasulullah. Begini yang diandalkan oleh para penerusnya Habibuna Muhammad. Ini yang menjadi tolak ukur dan ujung tombak dakwah dari Nabi besar Muhammad. Yuk, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang alim. Kita bukan ulama besar. Dikatakan ulama aja kita rasa-rasanya mesti ngaca berulang-ulang kali sampai pecah kalau bisa tuh kaca. Iya. Siapa kita? Siapa kita? Tapi jangan pernah su'ul adab. Apalagi dengan mereka para pendahulu kita. Kita lihat di sini ada keturunan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdul Rashid, Abdullah Syafi'i, ada Ustaz Alwi. Semuanya berakhlak dengan akhlak yang diajarkan, yang ketersambungan itu sambung menyambung sampai Rasulullah. Yang ditinggal oleh mereka nama baik. Kenapa Habib Toha ngomong begini? Kenapa Habib? Karena udah banyak sekarang orang-orang yang pada kurang ajar sama pendahulu-pendahulu. Udah banyak orang sekarang ngerasa lebih pintar, lebih jago, lebih alim, ditantangin bahkan sedunia sama dia. Ditantangin sedunia sama dia. Luar biasa. Ada lagi tukang ngegitar lagi. Lu terlalu lu kalau nggak paham maksud gue. Tiba-tiba jadi muhaddis. Belum pernah kelilipan gitar dangdut sih. Sampai dikata jadi wali sekarang. Berlaga udah kayak mujtahid mutlak. Hada, apa ini? Bentuk akhlak? La wallah. La wallah. Kalau sampai ada yang berani nyampe masuk sini ngerusak nama Guru Haji Ismail, biarin nggak orang-orang yang begini masuk sini? Biarin apa jangan? Ya Habib kan mesti berakhlak. Habib bilang akhlak ada tempatnya. Sama yang nggak punya akhlak udah dikasih tahu, dinasihatin nggak bisa, malah nantangin sedunia. Wah, ini sih kesambet. Perlu diruqyah. Betul? Saya nggak bakal ngomong begini. Buat saya urusan nasab itu fardu kifayah. Udah ada yang jawab, selesai. Tapi kalau urusan yang satu jadi fardu ain buat saya. Kalau yang ini jadi fardu ain. Kenapa? Bukan hanya ngerasa lebih pintar dari para pendahulunya, bukan hanya lebih pintar ngerasa lebih alim, lebih jago dari ulama-ulama terdahulunya, nyalain hadis Nabi besar Muhammad. Oh ini saya nyatakan perang terbuka. Buat saya lagi nggak bahas tentang nasab. Ini mudah-mudahan yang nggak paham, insya Allah saya ngomong bukan ngomong fitnah. Saya nggak berani kalau nggak mendengar langsung. Hadis Nabi dibilang nggak logis. Ada nggak buktinya Habib? Ayo, mau nonton bareng? Siapin layarnya, saya bukain. Kali ada yang udah nonton. Saya juga nggak pernah nonton, enggak. Cuma dikirimin sama orang. Ini orang minta tanggapan saya. Belum lagi udah mulai ada pengikut-pengikutnya yang ngakunya ustadz. Udah mulai. Belum lama saya dapetin tuh videonya. Udah ada tuh di Cipinang sama di Jatinegara kalau nggak salah. Buat saya yang ini fardu ain. Mohon maaf untuk para kiai-kiai, saya bukan ngajarin, bukan ngeguruin, enggak. Tapi saya lebih kesian sama umat. Kalau masalah nasab, ente udah nggak usah pikirin, pikir aja nasib.
Setuju apa enggak? Kenapa yang ngotak-ngatik nasab? Karena ketakutan nasibnya kalah sama habaib. Udah gitu aja. Kalah nasib, kalah pamor, kalah segala macam. Udah hatinya intinya berbulu. Selesai nggak? Intahal kalam. Saya nggak bakal otak-atik. Udah ada yang jawab, fardu kifayah buat saya. Tapi urusan yang ini dia berani bilang bahwa hadis Nabi besar Muhammad nggak logis. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini Nabi yang bawa agama ini bukan agama nepotisme katanya. Bukan agama nepotisme. Silahkan nanti ya, kalau emang enggak ntar saya kirimin ke Ustaz Zul biar mau dengar langsung, tapi buat saya nggak usah didengar. Takut malah jadi keracunan ntar gitu. Karena ngajinya aja sama orang nggak jelas. Ya. Kenapa dia bawa sebuah hadis? Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang ini hadis paling disembunyikan sama orang-orang yang nggak demen sama maulid, apalagi baca burdah. Ini hadis, derajat hadisnya sahih dan termaktub di dalam Sahihul Muslim. Orang kalau belajar hadis tahu derajat hadis. Kalau sudah termaktub di dalam Sahihain, paling tidak ada di Sahihul Bukhari, ada di Sahihul Muslim, dia nggak bakal nanya lagi tuh hadis sahih apa enggak. Kalau kita udah bilang ini ada dalam Sahihul Bukhari, ini ada dalam Sahih Muslim, nggak perlu ditanya lagi toh. Ini hadis sahih apa enggak? Namanya aja udah Sahihul, namanya Sahihul Muslim. Apa yang dibawa? Nabi bilang begini, taraktu fikumus sagalain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Atau kama qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dianggap nggak logis nih. Padahal satu lagi, dia udah menjadi muhadis soalnya nih. Lu udah jadi muhadis. Ini hadis nggak sahih nih, ada yang lebih sahih. Aduh. Demi bikin hawa nafsunya. Saya nggak masalah kalau urusan yang lain, cuma jangan nyebrang-nyebrang kalau emang nggak paham. Tapi saya masih berharap mudah-mudahan dia ngomong begini karena kejahilannya, karena kebodohannya. Dia bakal selamat karena dia bodoh. Jadi saya nggak juga menyuruh yang dengerin ini ngelihat kebodohan orang juga jangan. Nanti kita ikut-ikut bodoh. Cuma nanti khawatirnya kalau denger yang begini-begini kita nggak bisa tahu, nggak bisa jawab. Makanya saya lagi nggak ceramah, kita lagi ngaji. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak nih? Ini sih tadi udah mau pulang jadi lama. Apa Nabi katakan? Aku tinggalkan 2 pusaka. 2 pusaka. Kita kalau tahu bahasa pusaka ini bukan golok. Bukan golok. Golok aja diasah. Nih pusaka gue nih. Bukan, Nabi nggak ninggalin golok, nggak. Batu cincin kali, Beb. Batu cincin kali. Ditinggalin nggak mana, Nabi? Nggak. Gosok tuh batu. Sampai mengkilat. Ya. Gini, nggak pernah digosok. Ya. Apalagi gitar dangdut, Pak. Golok enggak. Batu cincin enggak, apalagi gitar makinan enggak. Ya. Lalu apa Habib? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah anak keturunan Nabi besar Muhammad. Ini yang paling nggak mau nih, orang-orang yang jenggotnya nyengser sampai tanah, paham? Nyengser sampai tanah. Yang kita bawaannya dibid'ah-bid'ahin aja, lu pada ngerti gak? Bawaannya udah sesat, jelek, salah aja udah. Apalagi kita baca burdah, wah paling ampak tuh, paling
4 ya. Yang dipakai apa terus Habib sama dia? Derajat hadisnya nggak sesuai yang hadis ini. Yang dibawain selalu kitabullah wa sunnah. Dia pikir anak keturunan Nabi berlawanan atau tidak termasuk dalam sunnah. Sampai-sampai mereka berani bilang nggak logis ini hadis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemerosotan apa ini? Kemerosotan apa ini? Sekarang saya numpang tanya dulu dah. Kira-kira masih ingat nggak sama abah saya? Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, masih ingat nggak? Ya, badannya gemuk, putih, lebih putih dari saya. Suka ngajakin orang sholat subuh bareng, berjamaah gabungan. Ya. Suka ngisi juga di Masjid Guru Haji Ismail. Kira-kira kalau ada yang nanya apa sama bapak, kenal nggak sama Habib Ali? Kita bilang kenal. Ya. Tapi dia orang bilang, saya pengen kenal lebih akrab lagi dengan Habib Ali. Kira-kira bawa kemana itu orang? Ke tetangganya Habib Ali, apa ke saya anaknya Habib Ali? Yang sini belum jawab. Ke tetangganya apa ke anaknya? Anak kan. Murid kenal nggak? Kenal. Murid kenal Pak. Tapi kira-kira tanyain sama murid, ada yang tahu nggak makanan kesukaannya? Belum tentu tahu. Belum tentu tahu. Warna kesukaannya kira-kira murid tahu nggak? Belum tentu tahu. Dan kita Pak, kita dianggap baik atau tidaknya dalam kacamata perspektif agama, bukan baiknya kita di umum begini. Kayak saya nih, dipikirkan orang baik, anaknya Habib Ali, pakai gamis, ya, pakai sorban, pakai peci. Yang paling tahu soleh atau tidaknya saya, bini saya, sama anak-anak saya di rumah. Di luar kita boleh pakai jas kebesaran kita, berlagak kita seperti orang soleh, boleh. Ingat, yang tahu siapa diri kita orang rumah kita. Orang rumah kita menyatakan kita soleh, solehan. Tapi kalau orang rumah kita menyatakan sebaliknya, biar jangan cuma pakai imamah segede saya, kalau kata Walid, biar kayak periuk nasi kebuli lagi. Orang rumah nggak bilang soleh, nggak soleh kita. Bener apa enggak nih? Yang tahu kita subuh suka telat siapa? Hah? Yang tahu kita subuhnya suka telat siapa? Orang rumah. Yang tahu kita nih udah sebulanan nggak kebet-kebet barang satu ain baca Quran siapa? Orang rumah. Orang rumah kita yang lebih tahu. Begitu juga Nabi, bukan maksudnya nepotisme, Bung. Tapi kalau mau kenal betul siapa Nabi besar Muhammad, yang paling kenal istri-istrinya Nabi besar Muhammad. Dari dalam rumahnya ada anak-anaknya Rasulullah. Dari dalam rumahnya ada putri-putrinya Rasulullah. Dalam rumahnya ada cucu-cucunya Nabi besar Muhammad. Tersambung itu sampai detik ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hani'an lakum, hani'an lakum. Masih ada Guru Haji Ismail, insya Allah masih bisa memberikan manfaat. Dan penjagaannya beliau. Jangan sekali-kali kita ngerasa lebih pintar dari guru-guru kita. Itu su'ul adab namanya. Su'ul adab. Intinya Nabi bahkan memperkuat yang katanya nggak logis tuh hadis. Yang katanya nggak logis tuh hadis. Nabi bilang apa? Karena sesungguhnya saya nggak mau dah pretelin dari sisi tata bahasanya, jangan kemalaman nanti. Ya. Nabi mengatakan, pakai taukid.
pakai taukid, diperkuat, pasti kata Nabi. Lam yatafarraqa, mereka nih, ya, dua-duanya nih, Al-Quran dan anak keturunanku, nggak akan berpisah keduanya. Sampai kapan? Sampai adanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan telaga Kautsarnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda mau cinta silahkan, Anda mau benci boleh, yang penting jangan nyalahin para pendahulu kita. Mau nggak percaya boleh. Emang kita butuh sama kepercayaan orang? Kita nggak butuh sama kepercayaan orang. Mau percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Bahasa pedurenannya sak bodoh teuing. Sak bodoh teuing. Tapi saya ingatkan, jaga nama baik kita. Jaga nama baik kita. Mau kenal di mana kita sama akhlak yang tersambung dengan Habibuna Muhammad. Kalau bukan mereka yang duduk dengan para pewarisnya Nabi besar Muhammad. Terakhir, sebagai penutup, ulama semua sepakat yang bahwasanya akhlak itu menghasilkan nama baik. Oleh karena itu, ulama mengatakan i'tani bisum'atik. I'tani bisum'atik fa innaha ta'ishu atwalu minka. Hati-hati dengan nama baik kita. Maksudnya apa? Hati-hati kita juga jaga dengan akhlak kita yang baik. Karena apabila orang nggak bisa jaga nama baiknya alias nggak bisa jaga akhlaknya, fa innaha ta'ishu atwalu minka. Nama baik usianya lebih panjang dari umur yang ada di jasad kita. Guru Haji Ismail udah berapa puluh tahun meninggalnya. Nama baiknya lebih panjang dari nama jasadnya. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Fir'aun juga begitu. Fir'aun juga begitu. Haman juga begitu. Betul? Nah, kalau kita pengen punya nama baik yang lebih panjang dari usia badan kita, ayo ikuti para guru-guru kita. Yang mereka mengikuti gurunya. Gurunya sambung kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kita punya nama baik. Fa innaha ta'ishu atwalu minka. Karena nama baik itu bakal hidup lebih panjang dari usia kita di dunia. Mudah-mudahan Allah jaga nama baik kita. Ya, sekali lagi, kenapa perlu nama baik kita dijaga? Ini saya lagi di streaming nih. Ini saya lagi di streaming. Kalau sampai masuk dia ke internet, ini kalau sampai masuk ke internet nih, namanya jejak digital. Ustaz Alwi orang digital juga nih, orang yang paham tentang IT. Tanya sama beliau juga, kira-kira jejak digital bisa dihapus nggak? Jejak digital seseorang kalau udah masuk nih ke internet nggak bisa dihapus. Itu di dunia Pak. Itu di dunia para hadirin wal hadirat. Di dunia jejak digital seseorang nggak bisa dihapus. Biar udah ribuan kali dihapus masih bisa kita tuh download lagi. Ada caranya Ustaz Alwi ya? Nggak bisa dihapus. Wakif jejak digital manusia yang lancang mulutnya, hadis Nabi dibilang nggak logis. Wakif jejak digitalnya nanti di hadapan Allah, di hadapan Nabi besar Muhammad, ketika yang lain pada minta syafaat, ini ada orang berani lisannya kurang ajar sama Nabi besar Muhammad. Intabih, hati-hati, jangan sembarangan berguru sekarang. Ayo berguru sama yang jelas-jelas saja. Dari orang yang telah berguru, dari manusia-manusia yang udah lulus ujinya, uji kelayakannya sudah lulus, ya. Lulus mereka. Sekarang tinggal nama baik mereka yang kita kenal dan dilanjutkan oleh anak cucunya saat ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini,
yang membaca burdah, membaca maulid, membaca acara-acara dimanapun tempat berada. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbaiki khilaf salah kita, dirubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sehingga merubah insya Allah nama baik kita bukan hanya di hadapan manusia kita mohon, melainkan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majlis ini, Allah rubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiah. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang berkah, yang tidak ada siksaan setelahnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita memiliki hati-hati yang diterangi, disinari oleh cahaya Nabi besar kita Muhammad, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kita ucapkan kepada Habib al-Mahbub Al-Habib Thaha bin Sayyidul Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, serta selamat jalan juga kami ucapkan kepada Sayyidul Habib Hamid bin Syah Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah jaga dalam perjalanan sampai ke tempat acara berikutnya. Jamaah yang berbahagia, acara berikutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Khadimul Majlis Burdah Sultan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Fadilatul Ustaz Zulkifli Marzuki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. حضرات العلماء الأفاضل والأجلاء أخصكم بالذكر فضيلة الحبيب المحبوب الحبيب طه bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan beliau yang baru saja pulang, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita ucapkan juga kepada Habibunal Mahbub Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad yang baru saja tadi memimpin burdah, yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan beliau, panjangkan umur beliau dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus guru saya, penasehat daripada Majelis Burdah Sultan, Fadilatul Ustaz Kiai Al-Haq Abdul Bari MA. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Al-Haq Alwi Rashid bin Kiai Abdul Rashid bin Kiai Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Nur Mughni, yang alhamdulillah walaupun beliau umurnya sudah lebih dari kita,
beliau masih bisa hadir untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau sebagai orang tua kita, guru kita, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua MUI Setia Budi, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Somad Nasih. Kita doakan beliau sehat afiat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Dan Ustadz Rawi Baihaqi dan para asatidzah lainnya, Ustadz Kiai Haji Fauzi Mahbub, Ustadz Kiai Haji Saleh Yahya, Kiai Tahir Hakam, dan semuanya yang telah hadir di kediaman kami ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat afiat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih diberikan hati kita cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa digerakkan hati kita di tempat ini guna sama-sama kita memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia nanti akan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan nanti kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan rasa syukur, berterima kasih kepada para guru, para tamu undangan yang telah hadir di tempat kami ini. Yang pertama yaitu acara memperingati maulidnya Nabi. Yang kedua yaitu tasyakuran milad daripada Majelis Burdah The Sultan ini yang sudah mencapai umur 2 tahun. Kalau orang itu diibaratin 2 tahun lagi lucu-lucunya banget itu Kiai. Tapi kalau ngelihat Khatibul Majelis kayak ini nggak ada lucu-lucunya banget ya. Lagi lucu-lucunya, doain, kita minta doa dari guru-guru kita semua, minta dari doa jamaah semua, tetangga semua. Mudah-mudahan majelis ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan majelis ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan yang kedua, tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kekurangan, kekhilafan, kealfaan. Tentunya di jamuan makanannya nih, mohon maaf kalau ada yang nggak kebagian roti, kalau nggak kebagian air, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami cuma bisa ngundang, tapi nggak bisa menjamu Bapak Ibu semua dengan baik. Mudah-mudahan langkah Bapak, langkah Ibu, saudara, guru semua ke tempat ini, yang pertama mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita yang kedua, segala hajat kita baik hajat dunia dan akhirat kita bijahi sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza kepada Ustaz Zulkifli Marzuki yang telah memberikan kata sambutannya. Jamaah yang berikutnya, acara Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Alwi bin Kiai Abdul Rashid bin Kiai Abdul Wasafi. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan dari Majlis Burdah The Sultan, akhina fillah, Kiai Haji Zulkifli Marzuki, matanallahu bituli hayati. Para guru-guru sekalian yang mohon maaf al-fakir tidak sebutkan satu persatu, kita doakan bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita, sehatkan badannya, berikan keberkahan untuk ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa izinkan Al-Fakir menyapa seluruh jamaah hadirin, hadirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mohon maaf Al-Fakir juga minta izin duduk karena kebetulan beberapa hari ini kena sesuatu yang dirasa kalau diri agak lama pinggang sama paha agak nyeri, panas. Sedang ikhtiar untuk berobat di Depok, mudah-mudahan bisa ada hasil maksud. Jamaah sekalian, wajib kita pada malam hari ini memanjatkan puja dan puji, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah, kita ditakdirkan untuk hadir di majlis maulid semacam ini, yang tentu sangat besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini mendapat modal yang sama. Modal yang sama yaitu diberi karunia umur. Tinggal masing-masing orang memutuskan ingin diisi dengan apa umur anugerah Allah tersebut. Bagi orang-orang yang tidak mengimani, mempercayai bahwa akan ada hari akhirat setelah hari-hari kehidupan kita di dunia, dia akan mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib bersyukur Allah takdirkan kita pada malam hari ini berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dengan para guru-guru kita, bersama bergembira atas kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Thaha bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali, bahwa tidak ada alam semesta ini kalau tidak ada Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah anugerah yang amat besar, Allah telah mentakdirkan kita bisa menjadi umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena begitu banyak keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara usia lebih pendek daripada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu mereka beribadah kepada Allah bisa ratusan tahun, namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, hanya antara 60-70 tahun saja. Nggak bisa kita bersaing ibadah kita dengan orang-orang yang umurnya lebih panjang. Namun karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah
yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid ini, kita renungi satu sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Betapa keberuntungan yang amat besar bagi kita. Dengan amaliyah yang sangat ringan, sangat sederhana, namun begitu besar ganjaran pahala di sisi Allah. Bagaimana cara Allah bersalawat kepada kita? Allah akan menambahkan 10 derajat. Allah akan meninggikan kita 10 derajat. Allah akan memberikan kebaikan kita 10 kebaikan. Allah akan menghapuskan 10 dosa kita. Itulah kalau kita bersalawat kepada Nabi 1 kali. Sementara tadi kita ketika membaca salawat burdah, berapa kali kita membaca salawat atas Nabi? Maka dibanding kita hari ini duduk di depan televisi, liatin sosial media, maka alangkah beruntung kita bisa mengisi, Allah takdirkan kita bisa mengisi waktu kita dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah selanjutnya yang mesti kita fikirkan adalah bahwa manusia menjadi khalifah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di muka bumi ini, memiliki waktu yang terbatas. Semua kita, mau orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang sehat, orang sakit, yang besar, yang kecil, yang muda, yang tua, pada waktunya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan modal umur yang tadi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beruntung, dia telah mengisi hari-harinya, waktunya dengan hal-hal yang berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah ruginya bagi orang yang lalai mengisi hari-hari, waktu-waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari bersama kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita dengar dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang tidaklah banyak, namun begitu dalam maknanya jika kita renungkan. Di dalam Al-Quran yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Kita hidup kalau nggak ada petunjuk, bagaimana kita tahu mana yang halal, mana yang haram, bagaimana sifat-sifat Allah, apa kewajiban kita kepada Allah, apa yang harus kita jauhi. Maka diturunkanlah Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kita agar kita selamat dalam mengarungi kehidupan dunia, selamat nanti saat berada di barzakh, dan selamat ketika berada di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Semua manusia, dari mulai manusia yang diciptakan pertama oleh Allah Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan nanti sebelum datangnya hari kiamat, semua dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Wa amilus solihat, ternyata nggak cukup dengan iman, harus diaplikasikan dalam amal soleh. Iman tidak ada artinya kalau tidak dilanjutkan dengan, disempurnakan dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasehati untuk kebenaran. Kita insan mahalul khata wa nisyan, orang yang selalu lupa, selalu layar, perlu bimbingan guru untuk diingetin, untuk diarahin, untuk dibenerin kala kita lagi keluar jalur, kala kita lagi melakukan salah, kala kita lagi melakukan dosa, dinasehati oleh guru-guru kita agar kembali menjadi
hamba-hamba Allah yang taat kepadanya agar tidak menjadi hamba yang merugi. Dan kemudian disempurnakan dengan saling menasihati untuk kesabaran. Maka jemaah, jauh masih perjalanan kita. Dalam fase-fase kehidupan dunia, kita masih berada di fase yang ketiga, yaitu berada di alam dunia. Masih panjang perjalanan kita, yang kita semua pasti akan melewati perjalanan itu. Kita akan bersama-sama menunggu giliran siapa yang akan masuk pintu kematian. Ada yang sakit-sakit, ada yang tidak pakai sakit, ada yang muda lebih dulu daripada yang tua. Yang udah sakit-sakit masih ada, yang masih sehat tiba-tiba kita dengar kabar meninggal. Semua rahasia Allah. Untuk apa? Agar kita bersiap semua. Kita akan pulang melewati pintu yang sama. Apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita bawa. Makanya setiap khatib dalam khutbah Jumat selalu memberikan wasiat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Sebuah pesan ketakwaan yang amat penting agar kita hamba-hamba Allah selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa-apa yang telah Allah larang, agar kita selamat dalam mengarungi perjalanan yang panjang tersebut. Dan salah satu upaya kita, kalau kita sadar amal kita tidak banyak, kita sadar, kita renungi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita sama-sama paham kita ibadah kita tidak sebanding dengan ibadah-ibadah orang-orang para wali Allah yang begitu banyak khatam Qur'annya, sholat sunatnya, sholat tahajudnya dan seterusnya yang kita dengar. Kita nggak sebanding dengan ibadah-ibadah mereka. Bagaimana kita bisa selamat nanti di akhirat? Maka tadi telah disampaikan oleh Al-Habib Toha bahwa datang seorang dari Badui yang bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Nabi bertanya, apa yang telah engkau siapkan jika hari kiamat datang? Orang tersebut menjawab, la syai', nggak ada yang aku siapkan apa-apa kecuali rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa cintaku kepada engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka harapan kita banyak kesalahan, masih ada waktu kita untuk memohon ampun kepada Allah, masih ada waktu untuk kita menambah amal kita, dan masih ada waktu bagi kita dengan hikmah maulid ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan dengan rasa mahabbah tersebut menjadi sebab akan dapat syafaat kita dari Nabi besar Muhammad SAW kelak, karena kita termasuk orang-orang yang mencintainya, yang mahabbah kepadanya dan berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin apa yang telah disunnahkan olehnya. Marilah bersama kita memperbaiki diri kita agar besok lebih baik dari hari ini. Kita dengar banyak orang-orang yang telah berpulang masih bareng sama kita maulid kemarin, maka kita juga nggak jamin bahwa maulid tahun depan kita masih ada umur. Maka di maulid yang sekarang, alangkah baiknya kita mengambil hikmah, memperbaiki diri dan memulai melakukan amalan-amalan sunnah sebagai bentuk mahabbah kita kepada Nabi. Dari mulai yang sederhana, mulailah segala sesuatu yang kita lakukan dengan membaca basmalah. Kemudian lakukanlah segala sesuatu dengan tangan kanan. Langkahkan kaki kita ketika keluar rumah, ketika masuk ke kamar mandi, berdoa ketika berkaca, berhias, dan seterusnya. Banyak bimbingan-bimbingan dari guru kita untuk menambah amalan-amalan sunnah yang ringan namun besar ganjaran pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah juga bersiwak. Bersiwak adalah amalan yang sangat ringan namun bisa memberikan ganjaran pahala fadilahnya lebih dari 70 kali lipat dibanding amalan lain yang dilakukan tanpa siwak. Betapa beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW, amalan-amalan sunnah yang ringan namun diganjar ganjaran pahala yang besar. Bisa kita sanggup satu malam sholat 70 rakaat? Nggak bisa.
Nggak sanggup kita 70 rakaat, 23 rakaat aja milih imam kita. Kita lihat imamnya lamaan, kita pindah masjid. Begitulah manusia fitrahnya. Maka sempurnakanlah amalan kita. Sholatlah kita dengan memulai dengan siwak. Karena sholat kita dengan siwak 1 rakaat, laksana kita sholat 70 rakaat. Betapa ganjaran pahala yang besar. Demikian apa yang bisa Al-Fatih sampaikan sedikit ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Alwi bin Kiai Abdul Rashid Abdullah Sabran. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, untuk acara terakhir ialah doa penutup yang kami mohonkan untuk dipandu oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Mugni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حال. اللهم صل على النور الأنوار وسير الأسرار وترياق الغيار ومفتاح الباب من السماء سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله والظالم. اللهم اجعلنا لآلك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وملحوظا ومغفورا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa penutup tadi, selesai sudah rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus milad kedua daripada Majelis Burda Hari Sultan. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang seluas-luasnya kepada para tetangga, para pengguna jalan yang mana terganggu istirahat dengan adanya acara ini. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah kami mohonkan membuat saf 1 nampan berempat. Sekali lagi jangan ada yang pulang, buat saf 1 nampan berempat. 1 nampan berempat. Silakan. Yang udah 4 nanti langsung dibagi. Dicari 4 orang.